معلم محمود الشيخ حسن hogaamiyaha guud ee Al-Sunna oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku xirtay magaalada Dhuusamareeb ayaa wax yar ka bacdi laga warhelay in uu ka digay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Sheekha aan la ogeyn goorta uu duulay maadaama dowladda ay xabsi geliyay in ku ogeyd xabsigaas oo kaliya balse tasarrufka awliyada ayaa wuxuu yahay mid wax walba ka weyn maadaama sheekhu uu ku duulay isimka yaa xanaan oo ah isim ka mid ah asmaada Ilaahay balse waxaa beeni doona dad badan oo wahaabiye ah arrintaas iyo sidoo kale dad aan waxba garan يا حنان 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 يا